Aduh, mengkerogeng soal dia tak ada gampang. Tinggal lobby deki kerogeng soal dia. Apa iya? Apa iya? Jarang kok tibi saat murid beriin. Mari perempuan di sepak lanan. Aduh. Iya paling keng cek maksa na sumpah mana dari Kalimantan dia tak apa yang tarna tibi bi sengko. Ije ka aja makin so. Iya iyalah, iya iya. Tina dah mau temu jadi kemarin nah. Iya iya iya. Siapa kak? Tahu dek. Rekan bisnis ya dari Kalimantan ngecek ketemu boleh. Iya terus ada rumah ada aja kak. Iya deh lek, usahain tar ya lek. Jadi ngecek ketemu. Mi nyari gagal bisnis ria kake. Jadi datang laku ria. Iya kak, bener kakek pembisnis. Karo cek kakek hik puru depak kak. Engkok lion turna boleh ban kakek. Marah apa sambil pikir engkok ria. Apa iya lek. Engkau paham lek. Cengkok sedek jadi demi kebahagiaan anak kakek lek. Sengkok make cawas Singapura, cawas Thailand, aro demi kebahagiaan anak kakek. Marah apa je pada iya kakek. Nama Gabriel. Mulai rokok. Apa cik orang nggak ada? Dikira aku ada tena melayang lek ya terus tak ada. Dem aja. Tak tahu. Ayah mau gerak rokok atau jual. Demor nih yuk. Demor nih nak yuk. Ada lek. Melay apa? Ada kak kan beli ya. Mak dibi. Dem lagi nih, jangan lagi dia datang. Iya datang kak kan mangkat poleji karena nang semalam ini nak. Dia rem lagi kaki jelek, minta saja. Cik groging datang semalam mulai nyunturi boleh. Pula groging atulit. Mi pakai tak kaprak agak angkaro tin deji tak kole cair mon gengkok. Mangkaro bade dinak pakai nyosain melolo ke ya apa kak? Maka cair lek. Mun batin kaki tak terpenuhi apa ki? Hidup mi tak kaprak amar gendeji ya kak. Maku nang bik tibi tak lepad. Sengak yang bini boleh lagi na. Jangan kalau mendak yang bini boleh du bahkan boro betunya. Cering goreng kaki ki tanjang dia. Kan terus saya bentak. Yelah kok mulia. Cak bola kaki dengoda. Siapa Jai? Bini ni saharal tak tahu apa kaki. Tak tahu kok mik becek. Apa iya? Entah je becek kah bini ni saharal. Di moncoraan ro Jai makin bini belater deh ro. Apa iya Bril? Mun bini saharal tak gereng bini gereng bini ro Bril. Ada apa Jai? Arwo Bril saya kok cari bini penyondeng. Oh, ring bini penyondeng. Soro pengabasin tak belater. Beh, makat kejap. Mik kaki Win. Beres ya. Iya alhamdulillah beres jap. Demu beuy kak kejap. Giờ tak ada mau Win. Aduh ya Allah. Mik paratin deh kaki ting setia Win. Sagu nih kaki bingko gitu. Kah mak lo nemu beuyin beun.
Abit kia ya kok bi kakek tak temu. Ibu nih kero geng abid Win. Bedem kayak 10 tahun ku tak ketemu ben kakek. Aduh, lagi tak ketemu sih kaki bingkok Win. Ben siapa kaki dena? Ketibi kok jawab. Dem lagi na. Kita abring lagi namun keluar. Ada tang laki jape luar kota. Lu kakek bakun ben lagi di sepen ya. Enggak kok biasa lebih tang laki situ warung kok lagi boleh. Terus saya tidak mau ban bini nah. Pakun. Ada Win. Kok abisa bentang bini abid lah nan. Cek loreng laki. Tak karo luar ngaku tandi bini. Cek ji mon kakek. Kok dia abid Win abisa bentang bini Win. Ya tak parta aja kakek. Mak bisa rap jawab. Tahu deh iya Win. Yang letak pasti ji ya. Mangkana pasti di sana. Berarti istri kaki duda li jawab. Iya Win. Imun berde maju nyari aki Win. Bila akhirnya kok sepeda ya ke TV. Tak nyaman sekali. Pak musal pak nyuruh nyarakin kengkok nyari tibi menurut sendeng bini jio. Deki pating kok nyarakin pas tak cocok ke kakek. Ini tak cocok ke Win. Sering menureng ratin rekan jangan kepentin ratin. Bila hekor berde sengan kaki makai lakung kok abingnya. Cek ira nyari tibi kah? Hilang kok hilang beli ya. Win, ya. Aku boleh. Minta nomor telepon aku. Apa minta tang nomor telepon selingkuh bingko? Ibu nih bahas selingkuh. Minta kok pandi parlo de irul. Iya, marah mana selingkuh bingko ngalah tibi ya. Kok hilang beli ya? Iya jalan Win. Mbak. Siapa Bang, nelpon bro? ada telepon bang. Amiku nelpon. Bang, cepetan angkat. Apa Win? Engkau minta tolong apa? Minta tolong apa? Engkau ya pa belanja ada bareng ke tibi, mai rata laki-laki engkau. Apa jo kakan di laki kok takut jo bareng sebareng. Ya, pejab cek dengan kok engkau minta teraki. Ada apa? Mau selingkan tadi laki Win apa? Makai kamu namun ini terakhir ya. Apa aman? Enggak tak kira beda apa. Dia remah Win. Sering kok tak nyaman kaki pelan di laki itu kok beda apaan. Ya, apa cek dengan laki tadi dina. Enggak sih ya. Takong kok Win. Kakan di laki itu kok bah tanggap noreng rupa ada mau bangko ketela bareng kaki. Tak apa lang deh. Mungkin karo kini temu orang jio, lega beli kakek tang-tang sepopo. Iya, mayu. Ya mayu lah, dan terus dina bingko ya. Iya. Wala. Ayo, Enggak ada meboi make abit apa kelako. mayor nyap betah. Pun siapa bini saran lu? Lu jong. Kak! Apa? Dama kake?
Nung bola. Di magkaki dia. Di romang kok. Ay mo yung awalang kok nora. Dom masabedan kake. Ada letu. Ayo. Lu kok kela ngiti lah. Bini na saharal ro. Benring laki. Idim. Julun. Iya paling tang sumpah pegepur kake. Pesah-pesah tak tahu gegapur. Cuk dia aja agak asing orang ah. Asing derem aja. Itu teman kita lah jinna ro. Siapa ya? Tahu. Kaya agak cik mesra na pun bini saharal. Berapa? Ungguan saya ingat selingkuh bini saharal. Oh, macam-macam kake. Nyere ikel-kelek masih selingkuhan bini na sahral dia. Tak dia kok. Ayo, kenapa lah? Baik kan dengan bola atau aja po. Ini kalau langsung mulai. Sambu gelo. Lang kok amuk mulai. Apa sambu gelo? Cik Ira win takok kok win bagian di laki. Lah mayu kan jak ada apa? Mayu. Mayu. Sekejap karo mayu. Tajuk gelo. Tajuk je. Ini nama dia. Takok kok win. Kok itu mulai. Apa saya kata aku ini nak sepeda apa? Ini nama je lain ah. Lu kake seunggun di nak nang ben siapa? Masa lagi ketibi ban malam. Asli neng kau dinak di kesepian. Neng ketibi engkau. Tahu tang laki agak kena tak enak genar engkau. Ni bisa win dem win. Tak takok lagi ketibi di nak. Ibu kata aku takut, ibu dalam apa boleh. Mangkana kakek setia dengan engkau ya tak sama muda ya. Allah win kok takok win kaki bini noring win. Kok tuh ipate NB lagi nak kake. Jak aman tak kira pada apa lah mayu rafa dengan engkau ya. Lang kok mulai win. Marah cak ada imayu dengan engkau. Untuk setia. Win tuh kok pada bawaan. Kok win takok win. Demak win ya Allah. Halo? Lu telepon nama kamu nyemrot lo siapa nelpon lek? Apa kak cek dengan tukang sayur? Tukang sayur di rumah. Dia tukang sayur kak. Ngerah gelek engkau lemelir wah. Sosoknya ngelopain. Habis lu boleh kak jika semang kata kak. Iya nunggu ria karo lek. Imo tak laku le du malam sen kok le mangkat boleh. Tan kok aku semula suka kan lemari kapi kak. Dari mau pasan di kita mare. Tahu lek. Dia tak le gampang kerokeng soal dia lek. Kempang dek rem kak. Saya nggak ada masalah nang bisnis kaki dia. Pas kan yon turi mulai.
nyaman le bisnis le. Budi semare, iya budi sekitar mare. Engko asli nama ke model ke pikiran le. Toko lakor ya kelar-karan. Mi berderokok ya. Bah, ya mi berdekat ben bujang apa? Iya re bujang re ya. Simpa kering lagi dia. Letak nyaman dia. Yan no le. Yang kau telepon boleh bi rekan bisnis le. Tiada kakek yang turun boleh bi kok ya. Tinakin boleh kok ika. Ciringan lamare lah, la soro pemare bin kok bisnis saja. Pas liburan beli. Iya ku tahu deh iya le. Ayah teleponan mendadak sengkok le. Saya enggak kakek berdiri rumah ya. Saya enggak pengas tete le. Kurang belanja, kurang apa, nelpon ke sengkok. Ikarem nabi sengkok. Jadi nak kakek petenang, tak usah kira pikiran kok. Enjak kok bisa jaga tang beten ria. Kakek ji urus bisnis sah, pemari kelunan, cek liburan kenceng deh iya. Jadi ini lah kak, pala kakek mangkata jalan ya. Bismillah kuinan. Hilang kok mangkat ya. Saya enggak kakek berdiri maroma, saya enggak jago sekut war keluar le. Iya kak. Enggak mau takin jaya parlon aja keluar. Hilang kok mangkat. Iya selamat ya. Aku udah tak mau lihat sekali tak apa kak. Iya no kak. Engkau denar ya kak. Engkau anti musibah kak. Boh, musibah apa le? Iya metak kau cak musibah kak. Engkau kan sekut keluar dari berindia kak. Nanti engkau mulai kak. Depak ke Roma aja, mepah beda sebereng nih Roma kak. Beda bucang ngerokok. Beda bereng de mareng laki. Metak kau cak musibah kan kok. Ya, mun ke de jibani musibah nyaman le. Le mun itu masuk ke empat bini ne kakek. Baru ikut cak musibah. Mun kerongan dia. Takok yang mikdin kakek kelupain. Rokok pun dia. Pas apa boleh bereng dalam aja. Kakek nggak endelun bi kakek. Apa kak? Cek mun sepengan engkau ria kak. Engkau dah tak teman muangan puceng ilim Roma kak. Apa boleh anak tina bereng dalam ngak ada dia. Tak teman bening ngak ke ngak engkau kak. Engkau ria tak teman nanti bereng dalam ngak dia kak. Me tak curiga asengkau. Iya, mun kok bahin lakar le. Terus terang lakar lo curiga katenggan bini le. Genta dan kakek. Iya kakek sebut nih warlo-warlo. Cuman abe derwa selangsunga nerabes role. Peninga tajai pas tener wa. Lemun setia. Kakek lakar la mulai curiga. Tidak ada macarahan nama yu.
Dari mabek setro tak tahu dulu sekoreng le. Abu bahaya le monitor le. Cangocan binin kakir wa bekas penyundeng. Imon soal dia kak, cereng kok rela tahu kak, tang bin dari penyondeng. Cuman cenjan kok ro kak siku ambu kak kene teku sengkok dia. Angkep kelu singku tak ateng kak ada iya iya, kenapa long ben sengkok dia. Imo pah tang bin ne kak apa long ben sengkok isetir sengkok kak ateng kak Arya ibu dina sengkok. Padi congok aka alur permain naraga apa? Ya tor abunte. Padi bukti aki mayu. Imun pon narole lebih di kakek kapi dia. Ikan karo bini dan monitorot pendingan dari urusan kota urusan le. Mun kok bain le, cawo candor reng tani. Saya jagain koro le, inya mana kakek, kak tuan Sahral. Cawo candor seneku Pantura, Bupati Mayu, Habbenor Mayu, Bejing Mayu, kak reng lapangan le. Jadi Mayu. Dek rumah cerita na benjeli na bini ni dari ya papaste cek mira cek ken biru aji bejelas imun keng nyata bini ni dari ya le mayo kakak Andri siap dari apa na bain kor siap potodus kakak Andri ya itu terutamanya mana kaki dia jaga mayu. Yiti nama yo lawan dan kelu kak. Bener ada tangka to dusen kak. Cuman ti nabi sengkor ki etor aki permain datang binir kak. Mater kape ada kak mumpah tang bini nyata temu soko pampa kak. Ota beselingkuh tang budian kak. Ada jenda kak tuan Sahral berkakak retordus kak. Ada kak. Iken ria le. Seumpama na bini ni kakir nyata di non launan. Karo mantere tak ada apa. Cek benih yang keleburan le, pending dari urusan nyabe. Ya sumpah main bini ni kakek lah karena nyata le, amain reng kakek lain ibu di kakek. Ya lakor kau tu berapi. Mulai dari kepolisian le, ya hukum le, pending dari urusan nyabe. Imi ko bertera masalah deji ya kak. Cereng keren anle masa kapi kak. Benurusan kepolisian dia kak. Tak ningin torok dari bebe kak, usaha tongkok dari atas. Mumpah torok dari bebe kak, resiko kak be kak, ruwet. Benar iya boleh kak. Ben urusan pelaku je tak usah ruwet, konda tibi bi sengko. Kak kira tak usah rok noro. Sewajib kerenai setiap ya kak. Belisan karo dari moso, antisipasi atau kok moso beda belisan. Le menendi cara ngaji becek kakek le, becek nyaman. Nakin tongkok di atas songku bener jangan kakek le. Soalnya mau tongkok diri baba risiko ke kakek. Ini mengkurang yang masalah na belis senja mayu jaga beter. Apa? Lo kurang yang pada roba manos semengkurang yang belis senja. Pendingan kok ben kakek dari dan yang posisi bener. Sandin kok ben kakek dan yang posisi salah tako. Lah tau usah beter mengkurang yang masalah belis senja. Mayu. Padi kalah karen mun bisa kolek. Iya no kak. Perempekan ya ada pada sepak. Masalah perempuan yang lain kak, tina mayu mau temu laku udah malam. Engkau ki mau lihat dulu. Demang mau lihat. Tak iya, nesu deh ya kak. Jadi nang tenang. Urus pajak salwan aja. Mau nggak salpa. Kan di menyaman bacan kaki di lepasan kok orang yang saya dukung ya. Iya. Tina kau ki mau lihat. Di jalan. Ambo, perang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau ada apa lek? Depak le kak ya. Tak sempat tiba di Singapura lek. Iya tak apa lah. Kalau depak. Berdiri masa tiga kakek? Kok antara muslimatan kak? Oh muslimatan. Ya tu aki sambil kagan dia lek. Iya tak usah kebeter kakek, mungkin untuk ada aja tak usah sorong. Kok dibinin kakek kak? Itu inilah kan makan bentar muslimatan.
Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi nih Win. Tak iya. Apa kok? Tak tahu. Lupa sih nelpon. Palalu depak. Mayu kah entar ngakan pain. Nah kan demam. Dem aku hilang Mayu. Ayo. Ayo. Siapa sih nelpon? Lek bini ini ya? Tak iya kak. Apa kok? Yang ngebeda kok kak. Cek depan. Kecawacan kok keluar kota. Mereka tak cek denger uang. Iki becek iki kaki dia aja. Tapi bini ini cek lalu senbein Mayu. Sambil kerenain. Segi gunung, gunung cendar Mayu. Apa segi dan tos? Abu iya kak. Duit torot ada iya. Sering hari kau tuduh sendiri yang laki. Lu setiap hari apa kak? Satu ngarale. Satu pahing setelah. Bener satu pahing setelah. Lah becek juga. Kaya dente apa kia? Lah becek tin aja. Lakar lebih cek mun satu pahing ria le. Lakar pas noreng. Cejer ya, bedi yang kok ben kake. Mun kencet elakon na. Iya, kesempatan sih dari lakar lepas di le. Korsenga. Dong mau telu keman dia. Toko pas aku oleh orang. Apa kak? Tak ada ngeplek mau capore kak. Pakun sana atas. Iya. Pas kerap deki dia. Kerap. Wan bahaya deh. Ya gue di hotel boy. Allah sih dengan di Napoli. Kuatanku bisa sekali cuman dari gue hotel lagi bikin. Ya pas kan kendaikan masalah beseji ya kak. Tak kalau kok pas senang ben kak kita usah terus kendaikan masalah beseji ya. Itu ini ada gue di hotel boy ya. Iya pada. Keluar nek, budi dalam kak lek. Keluar nek. Bu Palang, soal tentang laki do Jio. Suara siapa di Win? Soal tentang laki do Jio. Alang kok munda jar Win. Alang tidak mudah Win. Derem dari Win, jangan lagi kaki mangkat Win. Tak tahu kok ada ilmu do. Aduh kaki Win Win ada kok tangnya bu Win, pati NB lagi kaki Win. Aduh ya Allah. Tidak mengetik dulu mari pula. Hah? Aduh. Kak mak kaki kak entan mangkat. Allah kak seperti akin kak ada leneng kok ini udah raja. Seporan aku sebenarnya kaki kayu. Bening kok kak, engkau kia cek nabi mai kak, bikuin. Seporan sebenarnya aku kaki ya. Allah cepat engkau kak. Aduh, me pahamen don ceranan dinna kake hale. Kok ande ngacur kake ji? Kake mun kro ya den kok senes mamane sele. Ngene, ande jam berapa kake le? Lu pula kake keng tak tahu cek dari binin ka atan sahel le. Ngene kake le. Ngene kake. Nak ngomong ke? Ngomong kake yo. Buka kak, labunya kak. Bentar kake. Bentar. Ya aku lu buka. Yo, kak. Allah kak dia betul. Kurang ngacur kake. Anda jam berapa kake, ha? Jangan Ngacur kake.
Baik kak. Parlang Bril. Apa dia nunggu usaha mo sendiri? Meron mo Bril. Ya Allah Bril, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia nunggu sa sahral Bril? Wen tar jay. Abullah jala abullah kaki. Bahaya mo ning under ya. Di mayu jay ke bela goreng lekanan jay. Masa itu udah deh ya. Ya Bril mi. Ada yang pasang dulu, tunggu bener yang nambah. Lu, nih bini me panurut petik sekali bi kaki kak. Ini torot, dalek mengubu penyakit. Mun ring bini geder wa, cek torot, ben bini kroe petek bingkop, bebengkah. Iya mun iya dari ya kak. Ngadepi mau sodu kalah aja kak. Ada orang jalan dari kak. Iki derem apa oleh lek cereng derem lepas di kenian. Bentening torot mun gak bini nekak derwa. Orang bini penyunteng derwa. Pas ring laki sama boleh mun pas daru ki yobu. Jadi mun ring bini enggak derwa, ensepet paten mun kurang masalah moso tina. Dairwa, mun kurang masalah moso lah depin mayu. Iya lo kak. Ayak le gedung terjadi. Mun aku ko mejepak guna hukum kak. Masalah kena keren lagi ya. Cuman mayu koronding ko ben kakek ya. Saya kema sama soari. Engko apa kakek kak? Ida iya bain le, mun untuk negara Indonesia, engkau bayi semasuk ah. Kakek yang lainnya mah lancapan bedenangi luar, pecan kakek senengi luar dia. Cuman kakek kau tugas tete ya, kakek ngadepin musuh dua, mun masalah hukum Indonesia, pecan kok keng senga luar pecan kakek ya, ngas tete kakek bedenangi luar, ngas tete le. Iya mun iya nyaman bagi kak. Iya kor saya nggak kak ya, nggak pengas tete kakek beda dalam ya. Iya sebalik kak, engkau nengi luar bekal aja ke katang beten tibi kak. Gila. Ada melihat usaha bila-bila nengi dina, pokok bedoreng mantau. Iya, Ini kok baik, langsung masuk ya. Saya nggak kak ya, ngas tete kak ya. Iya. Kak. Enggak sekecil kakek dalam kak, letak gerabit kak.